الفصل الرابع كيرول نيا بونغول ككتاب تروى كمنهاج المسلم في خلق التوكل نيوتين فينغي كهولورغول على الله تعالى يدو الله تودون والاعتماد توغغول على النفس يدو ونكيكين المسلم جلدو لا يرى ويتا توكل هولورغول على الله كالله تعالى تودون في جميع أعمال يدو اندر دند نانغال غوليل مكو دين واجبا كو ودي دون خلقيا ngikku yanko fahasbutun o yata peji din fo ko holorgol Allah tun hatta don balskoni yara o yayi wonde dum faridatan dum ko farilla diniyatan dina yanko yagal ko yo andu holorgol Allah wonde dum ko hunde waddinde wuri dum ko hunde farilla nde Allah farle makko kande dina non andi don on say onay holoro Allah wa ya'udduhu o kontay dum aqidatan ko aqida islamiyatan islamu yankejo wadalka dunno li amrillahi ta'ala ko sabu dalol Allah bihi emudum fi qawli ender dalol makko wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawli wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun li hada ko sabu dum do kana la torta tawakkul holorgol al mutlaq wellita ngol ala allahi ka Allah subhanahu wa ta'ala juz'an ko gebal min aqidatil mu'min imode aqida gomnin do billahi ta'ala wal muslimu juldo idin tawno ya din o din nura lillahi fi Allah ta'ala bit tawakkul sabu holorgol alahi e makko wal atrahi seraji alkamili timmudi din fop bayna yadayhi yeso makko la yafam o famata min tawakkul wonde no jeey holorgol ma yafamu konko fami dum aljahiluna majjab bil islam wa khusumu e wenjugol aqidati wa khusumu e wenjobe aqidati muslimina aqidaji julbe min anna tawakkul kambe ko be fami wonde holorgol mujarradu kalimatin ko teldingol kongol to taluko ha alsunu ngol bende den wolata daragol to nami do holori Allah wala ta'ihal qulubu ta berde den hon jaaki dum wata taharraku biha shifahu tawatuni dim memmino ta ko kanyum wowla dum wala tafama fama dum al uqulu haqillaji ni aw tatarawaha ma hunju dum al afkaru mi joji din aw wa ma kan ma usikadum nabdul asbabi ko buccan kuntum e sababuji din wa tarkul amali e accugol gollitirgol wal qanu e yonde norgol warida e weltorgol bil hawni e ko dum woni no newri wadduni e no sattiri tata shi'ari tawakkuli e ley koyde so ande holorgol ngol Allah ka Allah warida e weltorgol bima tajri e sabu ko dogata ko bihi e mudum al aqdar kodduriyeji din la abadan wona non furay on tigi famirta wona non furay balskon al muslim juldo yafam o famay at tawakkul holorgol alladhi ngol huwa tawngol kanyum zun ko gebal min imani mo de iman makko wa aqidati aqida makko anna wonde ngol holorgol taatu la ko doftagol Allah be dari kafatil asbabi sabu non tawnugol denda nangal sababuji al matlubati dabbaadi di sida fala nyaamude hara a holoray Allah kono ay moto dabba nyiri dabba ka nokke dabba ka sode jododa etoda no nyaameda li ayi amalin e kala golle min al amali modde golleli dim masalan allati in yuridu di o fala muzawalataha ittugol waddukhuli fiha e di o fala natangol fala tama o tanjinota ko fi tamaratin dimde ledde o tanjinota ko alegoy mango biduni an yuqaddima asbabaha ko alday ardingol sababuji mun din immagol awale gangangar rima immo yawatetta banna ha gayna jodo yakka ona yo tanjino tum dimde de wadal sababuji din o holora Allah mimmi holori Allah si Allah no moyi yakkay mango ko alday yawgol sodo yade ma itto yade kada jere wala yarju ona yo tijo kadi natija tan tono ma biduni an yada ko alda taho ende o wadata mo gaddimata ha ardi tono din wayre sonatun anna mawdu ismari wonde no wadugol no mawdu dimde den tilkal asbabi edin do sababuji huwa imtaji e gasingol tilkal muqaddimati in don ardidi yufawwiduhu o faway non joni dun don Allah faade kala subhanahu wa ta'ala baawo o wadi dun don fo gayni o fawa non hande kadi fiyaake den ka Allah idi de tawno huwal qadir ko kanko Allah ni wawdon alay do dum don duna siwa ko alday goddo go siwona kanko fatawakkul holorgol indal muslimi jungo juldon idan on tuma huwa koni dum amalun ko golle wa amalun e yela
ma hudu'i qalbin wondude deccingol bernde munden ko alda e tajagol ma dum mapagol wa tumaninati nafsin e deccingol wonkikin ko alda e majugol e panikakol e wembagol wa itiqadin e fibande jazimin fibinde anna ma sha Allah kana wonde hore ko wakkili wadi sababuji o banni materiel o wakkilani dum do fu ko Allah moy kon latoto wa ma lam yasha kala ko Allah mo yali haysi on tigi wakkilaki kadi wakkilke kadi haysi on tigi wakkilke are kadi lam yakun latotako kono on tigi wakkilo wa anna Allah e wonde Allah la yudi o yebata kadi ajira golle man ahsana amalan o yebata joddi moƴƴinɗo golle ta neɗɗo hino fiɓi ɗum kadi kane ɓerne pellet simi immani ke nde hunde mi golli ha moƴƴi Allah yebataɗa golle ɗen o walli totolan gasa siko asmum kadi ɗum ɗo kadi laataki o laatiniɗa naylan nokkuko on tigi faama ɗum wal muslim julɗo yidi tumade tawno yu'minu himo gomɗini bi sunanillahi laawi Allah ɗin fil kawni e nder tagore nde fa ya'uddu o kontay li amali fa ya'uddu o heɓilanay lil amali wonande golle ɗe gollata ɗen asbaba sababu majji almatulubata ɗaɓɓaɗo on laha wonande golle ɗen fo o heɓilay ɗe o gayna wa yastafrighul juhuda o vida tinnare makko ne alegoy o tinno hattirde tinnagol fihi dariha e nder bannugol ɗum wa ikmaliha e timmingol ɗum la yataqidi o fiɓata abadan annal asbaba wonde no sababuji ni wada kanji tun kafilatun ɗi yonay bitaqiqil agradi e haqinqingol fandunde nde ona yo fiɓu kadi enele ɗo ɓami ɓanni sima mi ɓanni birki mi ɓanni jare mi ɓanni koccu mi yewtidi e masonjo mi yoɓimo enele ɗo kam ɗo forcé sundu daroto Allah jaɓi jaɓa Allah hoddira no fi o ɓanni piiji ɗin ona yo ittu holorgol Allah ngol ko yo andu ko Allah holinta fi aye ka docteur jo wawɗo o windanima lekkele kelɗuɗe faama wona ɗen ɗon sellinta ko Allah kono kadi wona ya faamu kadi ko Allah tun sellinta kadi ron ka wadde sababuji ni ɗon yagol ka docteur ɗaɓɓa lekkele kelɗuɗe ko be hawtindiraɗe ɗiɗi kala o en jaajil masa'i ko ɗum woni e dagingol ko yahata kon ɓe mana marsingol ko marsata kon la wona non balis ko woni la yara wona yo yi'u wada al asbabi waɗugol sababuji ɗin akthara ko ɗum ɓuri ɗuɗude min shay'in immorde piiji ɗin amrullahi bihi e yamirore Allah nde e mum yajibu no waɗɗi an yuta'a nde kanko Allah ɗoftete fihi e mum kama yuta'a wano ɗoftorte noon fi gayrihi e tana ɗum ɗon mimma ya'muru bihi immorde konko Allah o yamiri wa yanha anhu o haɗi e mum amma alhusulu amma hewtugol ngol yottagol ngol alan nata'iji e dow résultat on wal fawzu e malire gongol bir raghaibi faandunde nde fagal wakala ta o wakkili o fawi amru ha fiyake ɗum ɗon on noon ila Allah ta'ala faade kal Allah ko mi wawi ko tutugol e howugol e yarnugol rimi gongol ko Allah mi holori Allah rimina naylan ko Allah ni rimino raynal no ɗo ɓa mi waɗi engrais ɗo mi howi ɗo daɗi ɗo ko pellati rimay ɗo moƴƴay mi etike ɗo mi yegili gasi no idde tawno huwal qadiru ko kanko Allah woni wawɗum ala dalika e dow ɗum duna gayri tana goɗɗo go koyna kanko wa anna ma sha'a kana e kadi kanko neɗɗo o faama wonde ko konko kanko Allah yiɗi laatoto waɗana sababu waɗana ka sababu wa ma lam yakun konko o yiɗa wa ma lam yasha konko yiɗa lam yakun laatotako kadi waɗana sababu waɗana ka sababu fakam ko jelu heewi min amili immorde gollo kaadi hin tampo lam yakul oron ka ñamude samarata amali tono golle makko ɗen ka wakkadi e tampere makko ɗen ka wakam ko jelu min zari in immorde remoɓe lam yasidu ɓe soñata ma zara ko ɓe remi ko ɗum no fanɗi ɗum fanɗa ɗum no ɗuuɗi kulle ɗe ngara ñama fab ma yite ara sunna fab ma ron ka moƴƴude ma kano ara metta fab ma kanko ma yaw acca wa minuna wa ko ila do kanata latoto nazaratul muslimin darde julɗo ila asbab faade sababuji din annal itimada wonde no tugagol alayha e sababuji di wadi ni wada kanji tun o itibara e taskagol din don konsidiradi hiya din don kullu shay'in ko di woni kala hunde fi taqil matlubi e der haqqingol hunde dabbande kufurun adum don ko keferan kako dum don fibetaake dum faametaake wa shirkun e shirku yatabarra'u minha kanko neddo juldon ko yo woddito dum don few wana tarakal asbaba o faama kadi awale accu golle kadi sababuji almatlubati dabbanaadi din li ayi amalin wonande kala golle wa himala e wersende golle majji few jodo holora Allah wawata kanko le qadirun himo wawi
ala idadi ha hebil goldi wa ijadi e wodi gol jodo holoro Allah ayo faamu don kadi marsal don kadi fiskun ko fasiki yagal wa ma'asiyatun e yeddugol yuharrimuhuma awadi do didi kala ko harmudi wa astaghfirullah ta'ala ko yo insino Allah e to do minhuma o waydi do fu donc ka immoto rema tanjinoroda Allah o yiminante o moƴƴinante ngesama rema howa duuloɗa ayna a faami immoɗa ɗaɓɓa yeeya harana joɗagol tun kañum ka suudu no jooɗi tun no waɗa torare Allah e nder konkohum waɗi sababu on lannali waɗude sababu on inna kañum koyo Allah addu koyo Allah addu a immoto yaha ka teren wala torade jemma ñalla cikkade ka teren ɗaɓɓa faami ka kono no sharia o yamiriri wal muslimu julɗo fi nazratihi e nder darɗe makko haadihi ɗeɗo ilal asbabi faade sababuji ɗi mustamiddun ko ñeɗa ɗum e fali safataha falsafataha mustamiddun ko ñeɗa ɗum falsafataha seraji muɗum ɗin awalegoyi sariyaji muɗum ɗin min ruhi islamihi immurde ruhu islam makko wa ta'alimi nabiyihi e andugol annabaji makko muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa rasulullah masalan nelaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam kano laatike fi hurubi e gireji makko tawilati juutuɗi ɗin fab ɗi gireji juutuɗi ɗi anduɗon nelaɗo waɗi fab ala adidati ɗuɗuɗi fab la yahudu o jumpatama arakatan gere hatta ya uddala ha o heɓilano gere on uddata heɓilande makko mo heyi ila ha o heɓilanomo asbaba sababuji makko ɗin o ɗaɓɓa armu o ɗaɓɓa batayomɓe haɓoɓe andi o inatasi Allah no mo yani layomi fool mi foolay o moɓa kon ko alda e ndaga ko alda e labboji ko alda e kafaji o watta ɗum fa yahtar o suɓo kadi hatta makanal maraka ha hay nokku ka gueɗe on waɗeteɗon o suɓo to place jooɗiɗo yeɗɗuɗo o inatasi Allah no fooli muyiyo mi foola hay siɗi hata ko hoore fello hay so tawi koye parole so Allah no muyiyo foola kono hay nokkeli ɗin o suɓotono ɗi o accirta ɗum Allah mi mana ko wawɗa kon na ya accira Allah ko wawɗa kon ko ya immo waɗa ko a wawata kon accira Allah hawlorama noon en faami ka bon wa zamana ha e zamanu on bimana tan on e leer on fu muɗum kanko ne laaɗo suɓo faqad uthira anhu gomɗi battinama gayma kanko ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam annahu no kanko kana o laatike la yashunnu o ñosotako o waratan gere fil harri ka nder nguleydi illa ba'da an yabrudal jawu sona ɓawo weeyo ngum ɓuttude ɓuuɓa wayata lattafa newo alhawa o weeyo ngo min akhiri nahari modde ka sakkitorde ñallal ila 15 nattiri ley ba'da an yakuna ɓawo laatike qadra sama huttatahu gomɗi mbadinike guril kammu ngu afwan ba'da an yakunu ɓawo kanko ne laaɗo laatike qadra sama gomɗi o desini o gayni huttatahu plan makko on wa nazzama o yuɓɓi sufufahu saffeji makko ɗin o kilasi ɓeeɗaɗa waɗa baraka so gayni min kulli asbabi ɗi sababuji ɗo almadiyati ɗuɗuɗi ɗi kontuɗen almatlubati ɗaɓɓaɗi ɗo fop li najahil maraka sabu ko dandatamo ka gere so gayni ɗum ɗo fo o holorta ɗum ɗo miɗo mari kaari mi organisiri ni mi suɓori place ni mi suɓori sa'i ni o holorta ɗum tun o waɗi sababuji makko ɗi o gayni o waɗa honno rafa yaday o ɓanta no juuɗe makko nen sa ila Allah azza wa jalla o toro Allah teto to ɗon no jeeya du'aji makko ɗi o torottono ka jihadeji o ina Allahumma ya Allah munzilal kitabe jippinɗo deftere nden o mujiri sahabi doginɗo duule ɗen wa azimal hazabi folowo koneli azimuhum fuuluɓe oƴuɓe wansurna wallami alayhim e dow maɓɓe andi ɗo o hawtidiri daranagol sababuji ɗi o wawi ɗin fop o acciraɗi Allah kañum e hoolorgol Allah jaɓa ko Allah folinta oɗo be foola o kadalika kono ni kana laati haduyuhu peewal makko ngal kanko ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam fil jam'i hawtindirgol baynal asbabil madiya hakkunde sababuji woduɗi ɗin war ruhiyya e ruhuyankoji ɗin tumma yo Allah ko refti o yowa noon hande kadi amrana jahi fiyake daɗugol makko ngol folugol makko ngol o yowa ɗum ɗon o hoolora ɗum ɗon ala rabbihi e dow joom makko wayano hutu o ɓaara falahahu malegol makko ngol o fawsahu e malegol makko ngol bi mashi'ati mawlahu e nder yiɗande jeyɗomo on hada ɗum ɗo misalum ko misaluji wa misalum akhar ino misal go kadi faqad intazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonne laaɗo Allah on habbitike amra rabbi yamirore joom makko nen fil hijrati ka firgol ila madina fi yawgol madina
بعد أن هاجر إليها باو فريه مدينة جل أصحابه كبري دودو دي صحابة مكومين وجاء الإذن دونينا ندن أرم من الله إمرك الله تعالى بالهجرة في فرقلها فما هي الترتيبات كن دوني ريوني نديرالي التي إذن اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم دن الله الله يتنو عليه الصلاة والسلام لهجرة في فرق مكونغو أنا بان لا يميري مفيرو يها مدينة o yalto tun o sifori don e don o wi kanko mo holori Allah ba Allah yamiri yo yaw o yahay o wadali pehe o etidiyali o wadali technique ji o wadun awalan eno jeya e peji jokkondirale de o wadi yubbandeji di o yubbi awalan ihdaru rafiqin dabbugol taho wondi hara kanko to nayo yawede Allah le tindinano mon dum do fo yaltu nyalande kari iwa don yaha walo ya fammere nokkel kari dabbu kadi kari wondi Allah ko yimotum yana nima an kadi feru yalta amma subagol nyalande subagol lere e eskalji kawadete dabbe gol wondo dum don ko sababuji di ne laado wawi be yubbani dum don hore mabbe dabbugol taw wondi do min khairati rufaqa ko buri mojude e wondi be ala faame wawa ko non ko sahibu Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu liyashabu fi on don wonde makko fi tariqi laal makko gol ila dari hijrati yaha galle de on ferde mudum ko premier yubboni di kanko ne laado wadi o yaltun aymi yaltun yaha min tumba Allah innale mi yaade goddo ko wilan ko mi yaw sani ande mundu idadu hebil gol zadi safari njoba ko yaadete kon e voyage min ta'amin wa sharabin ko nyaamete ko yarete mba Allah wiyo mi yaw mi holorimo o wallahi la mi heba ko mi nyaama ko mi yara min mi yeyi ronka yobaade arsande pos huccita tun watta yowaade yimbe be woni ben kander oto ton yardo ko ya on luttini wo korelan don sodudo tiga o yo korelan don nyaamudo luttini wo korelan don e ko nandita tay dum yo ronka yobaade identité ka hewte barasi wo ka hewte frontière wo sonja wonda ben no wonano rabatatu habbani mo joba makon Asma bintu Abi Bakri bini taqiha kabbal makon hatta luqibat ha o jamma bidatin nitaqaini jonka bidi hakke ko habbani ne laado joba on ha habbi o jamma jonka bidi salisan tammundo e ko ne laado hebi lorno be yubbi yaadu mabbe no e idadu hebil gurahilatin ba'ateri mumtazatin subandi sertundi lirukube fi ko wadete ala ya horemu sertundi hediti info fi hada safari o do voyage ashaqi woddo tawili jutudo rabi anabunu ihdaru khirriyati rafi bannugol subandeji subade rafi yankeji ihdaru bannugol dabbugol khirriyati subo lawol andudo fi lawol rafi yankejo ay ko woni dum alimi bi masaliki tariqi andudo lawol wonangol natirede yahe gol wa durubiha be lawi maggol sorirdi maggol al wa'irati hulbinidi li yakuna dalilan fi yondo wono tindino wa hadiyan e fewno fi hadir rihla ender odo voyage as-su'abati sattudo خامسا جابون ولما أراد ثم فعل أن يخرج أن يلتزم من بيته ويكسر مكة الذي نسل توقه العدو أي منه بتيمو وحاصره بما في نرمير حتى لا ينفلت هاتي وتوفوت منه إمود مير كن وانه أمر صلى الله عليه وسلم لا يمير ابن أمي بتبقى مأمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام يوارودان على فراشي كان دي مكة تمويها كتم إنغول على الأدوي أي ببين كميجي إنغول به الذي wonde kanko ne laado ma bariha o serali yantaziru alladhi ben aybe ma bariha be serali be iwali yantaziri be habbi khurujahu yaltugol mabbe minal manzil iwa ka galle liyaftika bihi ko duwoni fiyobe nyoso e makko summa kharaja refto yalti watarakala duwa o acci aybe ben yantaziru hibe ndara qawmatahu ko duwoni ñiɓande makko nde min firashi immorde ka daɗɗude makko Allah gawmatahu immagol makko yantasiru ɓe habbiti ɗon gawmatahu immagol ne laaɗon yimo waali suddi sumi hani mo waali ɗon habboɗen ha o immo tun en fonaɗo ɗen ha waalo ɗen fottinen kafaje men ɗe makko no abaji haale yamirinoɓe noon ko raɓɓiri koye ɗe andi en feƴƴino qissa mum
ka siratun nabawi en feƴƴino ɗum kadi ɗo ɓuri tañƴinade kadi ka tafsiru alquran on faami ka. donc o ɗaɓɓuno goɗɗo kono ara waalo remplace am makko kono ɗayna ɓeya sikka ɓe sikka hani ko nelaɗo waali ɗo alladi ndin daɗɗude yatara alahum ndi ɓe woni haynodirde min hilali shuquqil baabi immorde ka hakkunde pecce baafangal ka hakkunde budde dambugal ngal haale goye ɓe yurnoɗo hino mo hani mo waali wonen anda nelaɗo immi ka wallini goɗɗo masalan si nelaɗo yimmino tun wallintinal goɗɗo ɗon kaɓe yurni ɓe yaali mo ɓe tawi ko darare nden tun ñobbi ɗon waali ɗon ɓe yaali goɗɗo ko ɗon ɓe rewtirayno no gasa ɗum hawnaki ɓe hewtitomo kaɓa hoggo ɗon ɗon hara o mutaki kono nde tawno ɓe wallini goɗɗo place makko ɗo yo ɓe andu tawi na nelaɗo jaka yo waali ɗo ko goɗɗo go tawi lanni lawade on faami. sadisan jeega ɓunɗum lima talabahul mushrikun konko shirkoɓe ko ɗum woni ɗaɓɓirimo washtaddu ɓe tinni warahu ɓawa makko e bahatunano ɓe ɗaɓɓitamo wan sahabi e ɗimmojo makko abubakar ni siddiq alladi on farramahu feruɗo wondude e makko awa ila gari sawrin ɓe takkoy ɓe soroy ka fammere sawr fadakala fihi nelaɗo naati ɗon liyastatira fi usuɗo ana yoni talibihi gite ɗaɓɓayɓe mo ɓen annaqi mina ko ɗuni ƴoƴuɓe alhaqidina jogiiɓe ngaygu alayhi e dow makko annaqi mina lettoɓe alhaqidina jogiiɓe ngaygu e konnango alay hoore makko so inna lenin ɓa Allah yamirila en yawma hen Allah walla en Allah danna en continue laawol wota en suuɗo fus ko Allah hoolorɗen na noon Allah hoolorirte ɓay wulita ɓe hertomo ɓe natuma taw ka fammere ɓe suuɗi ɗon. saabi an jeeɗaɗa ɓum ɗum lima qala lahu sabu ko wiyannoma aboubacry law anna adam heɓne laaɗo si tawi goɗɗo ɓe nasara o yurnike tata qadami ka ley koyɗe makko wallahi nelaɗo labsarana o yiya ya rasulallah qala law kon nelaɗo jaabimo ma zannoka kon ɗum sikke ma ya aboubacry bisnayni yimɓe ɗiɗo allahu salisuma kallon tata maɓɓe on est ce que ɓen halkoto abadan ɓen halkotako. fa min hilali hadi l hadisa e nder hakkunde noon joni ɗi fuɗɗuɗi ɗo allati ɗiɗo ta jallat ɗi tata hino feeña fiya e nder muɗum haqa'iqul iman tigi tigiji gomɗinal watta wakkuli e hoolorgol ma'ande wotere yujadu ko tata hino seedi to anna rasula onde nelaɗo alayhi salatu wassalam kana o laatike la yunkirul asbaba tawi de o yedda waɗugol sababuji ɗin wala yatamidu alayha kono kadi o tugorta e hoore majji o hollorade wanna akhira al asbaba e wonde no sababuji hedditiɗi ɗi lil mu'mini wonande gomɗin ɗo ittirahuhu ko feragol hoore makko bayna yaday illahi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala wa tafwiduhu e ko ɗum woni e fawgol fiyake amrahu fiyake makko ɗo ilayka Allah fi thiqatin e nder hoolare wattami inanin e deƴƴere inna rasula ande no nelaɗo no sallah sallam lamma stanfada tumande o viduno tumande o golluno o gayni jami al wasaili dendanangal jokkorgal ji waɗeteɗi ɗin fi talabin najati e ɗaɓɓugol daɗangal hatta hashara nafsahu ha hay o maaɓoyi hoore makko allati kin wonki makko talabaki o ɗaɓɓina annajata laha daɗal makki o moɓoynoki o maaɓoyki fi garin e nder fammere musilmin niɓɓutunde taskunuhu nde tawata hino hoɗɗi e nder mo ala qaribu mbollewal hayyatu e jahe ala qaribu jahewal hayyatu e mbolle qala wiyeti fi thiqatil mu'min e nder hoolare gomɗin ɗo e nder hoolare gomɗinal wa yaqini e pellital almutawakkali hoolorgol o yewti li saabi ɗimmojo makko on lamma sawarawul khawf tumande kulolngol fotodirno e makko kanko aboubacry ɓayni mo laata zanota suno inna allah allah ma'ana mo wondi e men ma zannuga kon ɗum sikke ma ya aboubacry ɓetnayni fiiɗiɗo allahu salisuma kala woni tataɓo maɓɓe o koɓe maloɓe koɓe hisoɓe koɓe daɗoɓe min hada al hadi awa immorde en nde ɗo deƴƴere annabiyankore yagal wa ta'alimi e gandal al muhammadiyanke yagal ɗiɗo tawasa ko ɗo woni ko te'ata al muslimu julɗo o nasuratahu darɗe makko ɗen tilka ɗen ila asbab fade sababuji ni falaysa huwa o naali kanko fiya nder ɗiɗo mo butadi an ko waɗɗo biɗa wala mutanatto en wona o ɓolɗinɗo sharion waynama huwa sikoni tun kanko mu'tasin ko ñintinɗo o mu'tadin ko ñintinɗo nelaɗo
amal itimad amma tugol den ala nafsi e dow won kiki fainal muslim amal itimad amma tuga gongo ala nafsi e dow won kiki fainal muslim juddon la yafamu famata minhu immurde mum ma yafamu ko faami kon dum al mahjubuna be do heedaabe e moƴƴereji din heedaabe faamugol bima asihim e sabu yeddugol mabbe an anfusim gaay wonkiji mabbe din min annahu wonde dum ibaratun ko tasako ye an qiti isfilati e gaay tajugol jokkorgal ngal billahi taala e Allah to don wa annal abda wonde jiya don wal khaliqul ko kanko ni tagowo kanko moƴƴinowo alama li amali golleli makko din on tiginayo faamu dum de wal muhabbi ko kanko ni gasinowo li kasbi faggitande makko de war bahi etonoji makko de mi nafsi sabu hore makko wanno no kanko la dakhala lillah onada ta'ala fi dal kainun ta'ala Allah Allah to wanno e ko woni la dakhala lillah natan ta'ala fi dal kaindir no hunde a concerna Allah ta'ala Allah Allah to amma yatasawwarun e gaay ko ben don sikkata ko gaay ko ben don imaginata ko gaay ko ben don baadin takullego وإنما المسلم عند جلون إذ يقول تمande da tawno o wi ay bi wujubil itimadi sabu wadda gol tuga gongo ala nafsi do wonki kin fil kasbi nder faggitan nene wal amale golle den yuridu bidalika ko fanditori dum annaw kanko la yuziru ala fenyinde iftikarahu hato jinande makko de ala amale do golle makko de fa innaw kanko la yunsiduhu wala barude dum ila ghairi faade goddo gotana Allah وإذا تأتى له سنواني كمان يسود حاجته ندو أدت حاجة مكون عليه ندو غسل حاجة مكون من نفسه هور مكو فلا يطلب دعبته مؤونة والله غيره كوينا مكانكو ولا مساعدة ونا والله أحد هاي قوتو كدي سوى الله كوينا الله لما في ذلك سبب كود كويمون من تعلق القلب إمرد يوغل بأن نمي غير الله كوينا الله وهو كانكو ما لا يحب وهو دونن ما لا يحب المسلم كون نجول يدتانون فيو ولا يرضاه او يرلتاكم فيو والمسلم جول في هذا عند دوندو هو كان كو سالكون كو ناتو درب الصالحين الى مؤيبن ومادين افيبه بن على سنن الصديقي ومادين كو يهو على سنن الصديقين ادولاوي غونغو بن فقد كان قوم دلات كادوم بما اذا سكت صوته haysi sawru makko ndu yani tuggordu makko ndu legoy fuutike mo min yedi wi ka jungo makko wata kanko raaki woni mo waddi ala farasi hore baddatere makko ne yanzilu jippoto ila lardi kaledi liyatana walahu fiyo yettan sawru makko ndu bi nafsi hore makko wala yatlubu min adin o dabbirta dum goddo an yunawi law yawde jonnata mo paske mo waawi wagar kana gom dilati ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayi ul muslima himo ahodayno e juldo ala igamati sala edo darnugol julde ne wayta zakati e tottugol zakka walla yasala hadan ende o torota ko goddo haajatan haaju makko on ghayra Allah ta'ala sona Allah to do fono jeya hadiji kono laado ahodayno e goddo si muslimude wal muslimu jullo idi yaishu to made tawno o wure ala hadil aqida do o aqida do min tawakkul imorde holorgol ala Allah to do wal itimade holorgol e tugagol kan ala nafsi do wonkiyo yo gaddi o do kanko o soƴƴinay a ko do woni legoy o nyamminay o faggay aqida taw aqida makko haadi o do way nammi o mawnina khuluqa o ngikko makko ngun zaaka don bi iradi sabu faandagol khatiratin faandunde min al waqti imorde waqtu ila al waqti hay waqtu ala hadi al ayati do de do ayaji an nuraniyya an nurayankoje wala hadisaji annabawiyya annabiyankoje allati den istamadda minha tawata o nyeday o middoto e majji aqida taw aqida makko wastawha o hebbinay minha e majji kulugaw ngikko makko ngu wadhalika li qawli Allah ta'ala ko sabudalo Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa qawli wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qawli ta'ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa ka qawli rasul e wana mako sallallahu alaihi wasallam law annakum hara'un tatawakkaluna hawlorayno ala Allah hakka tawakkuli none no hana hawlorede no la ruzugutumo arsikete no kama yurzagu tayr wano sondo arsikirte tawdon yaldu daway khimasan haraku soko tonde no bebi hunde ala to ale goyindu wela wata ruhu ndu hirna ndu hewta kiket bitana tan haraku ndu hewndu soko tonde ndu mara lengesa ndu mara bitiki ndu mara magase ko bayndo holori Allah wa qawlihi e mako nelhado idha kharaja stayoni wa yalti min bayti kasudu makko
be maka bismillah ko inde Allah kharaja bismillah inde Allah tawakkaltu mi holori ala Allah ka Allah wala hawla wala quwwata dole ala fere ala illa billah sunna Allah wa qawli e mako mabbe fi 70,000 fi ben guluje capande jebbe alladina be yadkhuluna aljannata nato be aljanna bi ghairi hisabin kalda hasbede wala adabin kalda lettede babe landama kumboni ben nelaado maki humul ladina ko be won men la yastarquna be moccino taako be yataka goddo moccana be moccande harmunde legoy na wasi ko argol ka ammi moccirana ma qur'an e du'aji nelaado na du on ko fanda wala yaktawuna be sunni to taako aligoy be nyawndorta ko nyawndande ukugol jande aka yite wojja yaltina takka e goddo no wodi façon no dum nyawdirte dum ko nyawndande harmundo ndo wala tatayyaruna be katino taako be natako kari fawilan wala wa ala